Umbango wake iPremier League amaqembu amabili Mamelodi Sundowns neOrlando Pirates. Munjang bemvimba lapha yena ke empela lapha ke Mbuthuma shay pass ethe ke Mbuthuma washiya uthina Mpembe lapha hey red card sibheka lapha ke Mfukeng iphela Phakamisa no Mapakaniya ayakhuphuka manje asuka ku number 2 elapho ke lishaya itanga impela ke mawuyistyle lapho ke uzibeke nechi njengoba ke enzile bayena ke Mfukeng eshake esikhi phakathi wadive waphalela ke uTape Ira wezwa ngabafana abancane amaball boys ukuthi hayi ukuthi Ira ibhola yalifuna nje nala lapha nechi hayi lapho hayi yalazi ngempela ibhola ke Mfukeng ngayento le free kick mbukeli Andre de Jong one touch football Andre de Jong thola ngapha ke Mfukeng sigasa ke Mfukeng zamushaya lapha ke Mfukeng nansi ke ngofu ketina Mfukeng mana ke thoma sibheka ngabamanje lapha ke Mfukeng disegazini ushaya ipass ke Mfukeng nayo luthwenya kaphasi njani manje baze bayamvimba luthwenya bathola ngapha ke Mfukeng Mfukeng ushaya ipass ke Mfukeng sibili Khaleni ethini ibhola phela pass ke Mfukeng sibili out sibheka ke Mfukeng nansi ke ngofu Mfukeng uyasikaza thola Dion yasungeza ke Mfukeng ushaya ipass ke Mfukeng uyingozi ke Mfukeng ushaya ipass ke Mfukeng nangu Mfukeng hayi isikele mchi a police ketina a police uyadansa police nangu Mfukeng so Orlando Pirates no sithiya Galaxy dasukuma lonke ibench indini qelele ndathi mdinabo abantu bami abadala na Nelisa Spey ngathi bathola igoli elesithupha bemanze ke Mfukeng ushaya hat-trick yakhe yokuqala ke Mfukeng hayi Mapakaniya futhi ayaphutha Mapakaniya mbukeli ayovinja ulwandle yamnyanga half time bobona iskini ngempela ke lapha abadala abangajwayelanga udlala mhlambe ke egrounding sibona ke ithuba wasifuna igoli lesikhombisa Moren bapha ke TS Galaxy Dionot uyaphambili ke Jubane Dionot ushaya cross pasa ngemuva ke police ashayeke lapha ke amagoli ayisithupha usha amagoli amathathu hat-trick Mfukeng lo mbona ke mbukeli esithombeni sakho ibhola ke uzohamba nalo lapha ke Mfukeng